खुरुमजरी SKTV न्यूज़ Manipur पुद Manipur फाइल से KHUMUKCHAM PREMCHAND तराम नोक्सरे ngasi khane ga matang asi Manipur gi ngamkhai hauji karma phibam da leibage maruina more da leiba amkhai gi phibam yam hen khangnare maitei sing amata leitabagi mawong da hauji toning mu tobagi thawong kya thare haibagi paw sing yam thena kre tuan ba illegal immigrant kya ma changsela bagi wafam phawam yam na paw da thena bi basod muki yarom magani aduga hauji na mu KAMJONG district ta kari phibam oidibage maruina ngamkhai ge tainari ba KAMJONG district ki mapam singda karam phibam da leibage haibasi ngasi khaktagi wana thre ngarang khaktagi wana thre hau khiba tha ahu mari chida hanjana KAMJONG gi miyamna ngamkhai da leiba maruina namli wangli amadi sijoro hariba khulsing asigi miyamna lauraga labani Home Minister masamak chalurabani tuan ba CSO gi kangbusing chatlaga yeng chalurabani adumakpu mafam aduda security force ki awat pa aduki matik leiri haibasi khangna even concerned MLA KAMJONG gi AC makhak leiba kendra makhak leiba fungyal AC gi MLA leishu kashing na fauba external aggression ni security force amata leite masi yamna akan mamiyeng changbagi tangai fadaba lei haina hanjan laurabasu haujik fawbada miyeng amata changnabagi chawna mami ta bagorona ngarang su tuan mafam haibatare konkan thana village amadi nambi khungi makhada leiba sangkaklo village hariba khulsing asigi yum sing maini tu mathadok lamba aduga miyam sing asi haujikti apam aduda kudong thiba thokadra haibagi chingnaba leibagi Assam Rifles camp ta changlaga sedang pham lauraga changaga leibagi film da leidibani maram masina Manipuri ngamkhai sing asi maruina KAMJONG galona buero aduga more galona buero mayam si aikoigi Manipur gi miyam gi apam bagi mayokta illegal immigrants in changpa yana ba natragana hauji oiriba Manipur gi phibam masida tuan ba thorok singi aikoigi reflect tauba divert tauba yana ba sijina matam sijina ba yana ba adugu mofam sing oiribra haibi wang phaw lakpa maram maduna hauji oiriba KAMJONG ga kogi Myanmar ga taina bangam phai se thokliba thodok sing duga masina maram orga Manipur de pirekliba thengsinga singi matang na khana ba thamjari ba topic ase KAMJONG border burning and ignore maidi dum sakpa nomayum kamna ba kulai ba kam sangpa adubu India lengang na Manipur lengang na yamna lumna lobra karam na yinglibagi habidudi yamna chawba wahanga moi ba batare hiramasi matana khana ba jamat election biri basi yan han bada ai he koi thong election biri basi Imphal Times ki editor oja RINKU KHUMUKCHAM ni rabtara moksuri thang election biri basi na Joliarong United Committee Manipur gi president oi biri ba oja MEIBON PHAOMEI ni rabtara moksuri ai ahan basi oja RINKU KAMJONG gi pau anobu oidre KAMJONG da khul sing da nomai kapsalakpa khul mai thaba aduga miyam na lanjina ba masi anobu oidre adubu aikhoi swai dagi aidi proper oiba afam sing habitare district headquarter di gumbudagi na tobe Imphal lagi khara hena manung hujangi ba maruina border thokpa amkhai thokpa thorok sing si ilum na lauda bagi mami si koire dom taraga lakpa si adomakpu hauji oiba Manipur gi people masida illegal immigrant ni ama chawba concern am leidingai matam masida khul sing tum na mai tharakpa illegal immigrant ke am chakha laga lechina bo hona rakpa masigum bagi phibam masida miyeng songchang makchang daba manma mawong da Manipur lenga mari India lenga nga leiba sida karam miyeng no koina yengadori base kanadro miyam thajaba thamgadori base masina asum hanjalakpa taragadi lenga thasan leibi kararibra haibi wang sim yam bigi lai kamai thambe ayu miyam na hangnari bo hangni akoigi Manipur gi apun bagi saktam amadi territorial boundary Manipur khaktagi natna India gi oriba magi border se kyam secure area se maswai da sum hangnaraga lai mamang dagi akoina nainaraga lakpa tangka kya da hairisi India government na leiriba international boundary singda khwaidagi na neglect toba area si northeastern ga Myanmar ga pulliba tainari bam fam si khakta oirabra haise so wang ama dum hanga lakhibani hujiksu hariba border se thoiba thodoksi ngasi ngarang khaki nate ngarang nahansi dum kanona masida attack to race su manungi oiba internal conflict nate mapanda leiba KNB hariba akoigi Myanmar da operate toba dugumba lalhulup amagi khut yawe siam chawna mamangdagi hainaraga laga even army gi maikai dagi su KNB gi Assam Rifles ki maikai dagi oramane KNB gi
मीसिंगना किडनैप तौरुबा अमा कल्लगा पोरखी हाइबगी वाफमबोग लेरबनी अदुरगदी केएनएफबी गी इन्वॉल्वमेंट लेरे से खंगगदी मसिदैसिदा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म गी पोट याम चावना यावरे हाइना खंगा भावबदा खंगजिन उनसिदना लेरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट जे दिल्ली दा लेरिबा गवर्नमेंट जे मसिगी मणिपुर दा लेरिबा पॉलिसी से करिनो होइसे चममनबा म हुजि भौलिसे इंडो म्यांमार बॉर्डर गी याम चावबा किलोमीटर लिसिंग फू गी मयादा लेरिबा हाइतारे लिसिंग मरी गी मया लेरिबा पोटसे मसागी एरिया बाउता कोई कनोगी मेघालय की पोर्शन द खाब ऑलमोस्ट 80% लोइरेना कोनरात संगमाना हाइगिबा लेरे अदुगी मतुंगदा बेंगोल की इलेक्शन लोइबदगी मखोगी कनो से अनौबा बीजेपी की गवर्नमेंट लाए हैबदुगी कनोदा अखोगी बॉर्डर फेंसिंग की पोर्ट बॉर्डर सिक्योरिटी की पोर्ट कंखलंगनी हैबा पोर्ट मैम लेग्रे मणिपुर अमदी अखोगी म्यांमार का ताइनरीबा बॉर्डर मिजोराम अमदी म्यांमार का ताइनरीबा बॉर्डर नागालैंड का म्यांमार का ताइनरीबा अरुणाचल प्रदेश का म्यांमार का ताइनरीबा बॉर्डर सिटी कयामुक यामना सिक्योर ओइना थंबिरिगे से अचौबो वहंग अमनी मसिदैसिदा थंबिदे अतैदा इशू लेत्रसु अतैदा थोक्त्रगसु मसाइदा चिंगदबा पोलिसी करिगिनो हाइबदा ममांगदा सही सिगी अखोय सही अमनिगी ममांग हाइबतारे अदा यूनिवर्सिटी दा अखोयना असम राइफल्स की लेक्चर पीबा मतम अमखक्ता असम राइफल की मतम दुगी डीजी ना हाइगिबदो over 40,000 को अदुगुम्बा अखोगी migrants सिंग चंगखी हैबगी रिकॉर्ड लेनी not only in Manipur पूरा whole जिदा अदुना अदु चंगखी है से मोइना रिस्टार्ट तौ हैमनी तौ दो में आम चंगमगनेबा अदा ये पोतुदा conflicting कनो में आमा रिपोर्ट में आमा लेगिदना अदुना हारिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर सिगी सिक्योरिटी की पोची क्याम याम कन्नबा लौखलिगे हैबसे सो वांग ओइना सुम तौरगा लाकपसिदा इशू थोक्ता मफम द कनो लेग्रसु कामजोंग की एरिया सिददी कमाइन तौगे है मतमदा केनेबी म्यांमार दा ऑपरेट तौब कांगुसी चंगजले मसिगी से क्रॉस बॉर्डर अखोगी टेररिज्म की पोट से हम चावना यावरबनी मसिदै सिदा इंडिया लेंगाकना मसाइदा हक्सिन लौदना मखोगी मथक्ता ऑपरेशन तौदना सिक्योर ओइनाबा केदोबगी केनो लोकत्रिनो आइसे जि अचोबो वांग अमो ओइना अदुम लाएबा अदुना मसाइदा उरेयु पोती मसाइदा नेग्लेक्ट याम चावना तौरे अदगी प्लस सिमिलर केस से काइदसु ओरंगनी है मतमदा मोरे अमदी केनोगा म्यांमार गा लोइना फमसिंग दिसु ओइरमोइद्रा हाइबगी अखोइदा मदुगी चिंगनबसु अदुम लैएबा अदुगा स्वाई एरिया से पूरा टोटल नेग्लिजेंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ने सिदी अदुम खंगेबा करी मरंगी नो हाइब मतमदा मसी एग्जांपल अमा पिजगेको ngarang maksi Imphal West की एसपी ना ऑर्डर अमा थोगा हुजी नेशनल हाईवे नंबर 2 की लेरिबा गंपिचांग की एरिया से दैसिदा अखोगी नागा अमदी मैतै अमदी नेपाली पुन्न तौरिबा बंजे मसी तखाइनबगी दमक्ता एडिशनल एसपी ना लुचिंग टीम अमना ngasi पुंग 10 दगी को अकन टीम अमना 10 दगी चंगजिल लो हाइबगी ऑर्डर अमा थोखिबा मदु एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री ओरमगनी हाइबदी लेरिबा कनोसिदा एनी इशू से स्वाइददी हेक्ट कलहनबगी मोंग अमा तोबा वेरेस मदुगी वांग मचखिबा ngसाइगी लेरिबा कांकोपी की ओरिबा जगह सिदा सेलेक्टेड ओइबा दुगुम्बा कम्युनिटी अमा चलहनदबगी वाफम दुदी चलहनबगी एरिया दा अमता सिनगिदबा हाइदि हुजिबावबा करिमता सिनदेबा सेलेक्टिव ओइबा कम्युनिटी अमा चाही ओहुम हेना सेलेक्टेड ओइबा कम्युनिटी अमा चाही ओहुम हेना चलतबा मतमदुदा गवर्नमेंट ममित तांगबा मना पंगबा अमगुम लेरुरगा हंदक खक्तदा अखोगी नागा सिविलियन तरुक हाटखिबा अदुसु फारबा मतुंगदा तमथिना हाटखगा मांगनग्रे अदुगा मचिनजु थीदना मांगली मांगनदेना लेबा टाइमिंग दुदा लो से लेरिब्रा लेतब्रा अदगी गवर्नमेंट से फंक्शन तौरिबा तौदब्रा हाइबगी अचो वहंग अमा लेरिंगे दुदा हुजिना लो लेबगी मोंगदा सोमदा जस्टिस तालकपा दुदा दुमाइना थाजलकपगी लो एंड ऑर्डर लेबगी अदुगी पोट अमा तौवेबको चमानाबा सिगी पोचिदा चमानाबा पोचे व्हाई नॉट ngसाइगी कामजोंगदा लेरिबा जगह केनेबी मपानदा लेरिबा ऑपरेट तौरिबा सिंगदुना चंगजिलगा सोमदा लेरिबा खोगी इंडिजिनस कम्युनिटी अमा ओरिबा तांखुलगी सेटलर सिंगसिदा अटैक तौरक्तना युम मै थादना नोमै कापतना तौरइबा पोचिदैसिदा मदु कंट्रोल तौनबगी हुजिबा वाफम अमता लेतबा ममांगदगी हंजन थोकपा जगहदुदा तुमिना येंगदना लेबसे मसिना ताय मणिपुर की अखोई हुजिक लेरिबा खोई मणिपुर खक्ता नते नॉर्थ ईस्टर्न की लेरिबा कोई म्यांमार का ताइना मफम सिंचे इंडिया ने मवाम त लौबिरमद्रे अखोई सी लेनिंग लेयो लेंग तो लौग्र लोरे तौबदबो अखोई के स्ट्रेटजी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी दा म्यांमार अखोई के मरी फरगा हाइ अखोई के हिदी अखोई के नते दिल्ली के मरी फरगा मोई ट्रांस एशियन हाईवे दा ललोनितिक तौबा अदगी कलादान प्रोजेक्ट की पोचे माइ पहनबा अदु खक्तदा
ungnaga leirabra aduga somgi leiriba border state singsi mapangal si kalan ni kalaloi haibagi wafam di amata khangandrabra haibagi achoba wahang ma miyam da hangnaraga leiyena adumana hambagi una smai thamjage ojai bon ja ki NPF ki MLA le showcation maha kamjong district ki amata ngairaba kendra haibetare phungya gi MLA ni mahangna high khibasi external aggression leire security force amata leitre kanam ta miyeng changbidre haidana hanjana kolau ke lau ki bani madugi matungda manipur gi home minister chalaga yengshan ki bani adubu fanayamna lauramba NPF ki MLA sing sarkar paiba yauminarabasu sarkar seminarabasu NPF ki MLA ama deputy chief minister orabasu leiriba government asida thajaba leitrabara haibagi achobo wahang amalere tuan ba thengkhang ke arakta NPF ki MLA le hio kaishingna hanjan haikre response samata pidre yengshaluraga makha taba kemdi yengshan atoppa thabam da pakhale khidre aduga tuan ba casing maroina nagatru hakibagi matang yauna hojik si NPF ka aduga paliba lengak maroina luchingliba BJP ga lenariba mari si sum khara sum thajana tabagi mari si miyamna phong na uba haurabra maroina nagatru hakhiba aduga kamjong gi issue sida yamna chauba gap amal leirabra haibagi wang silai kamai imbi PREMCHAND koina ke wahang duda koina ying ya basi hoji example na han se sum lei jare ko ngarang digi sum phong sa na muga khun khara attack to na baduda yum khamai both side hai tare naga gi chu ki chu kha mai thawa khopa hore masida koina leisio phungya ken SC gi emirina mamang da haikibado si foreign aggression leire leite have proof to aim to haijegeba ado hojik leiriba khun that one the attack to kibasi KNV ne ni KNV ka da moige leigeba sahi Brahma the best over organization ni adu khak natana mamang da su PDF haibisu koi ki kenuni Brahma base ni masigi cadre sing sigi oina mawi sina la raga hadiba border da aba phungya ga Brahma ga hai tai ko India gi border sida sangsilaga lansilaga attack to by si foreign aggression natti habidi ya de ko foreign aggression leire hado mafam aduda represent people represent oidiba kenugi Alesiona haiki budu ai this to men lawe baka madugi asum budu ajumaina lai aduga hoja haiki budu kuna Manipur state government na hariba foreign aggression yaure tawre sangsille borderland silaga tawre habisi kai gino haibu masida koina state government na majuda kai kamai ba yingliba miyeng ade yingliba miyeng si kamai to people's ki wakhan da ji phungya da le bakhang na more da riba baji punuma asida wakhan da pen da wa meham le ki si kamhain to ki asigi mamang da ngarang na taban han mamang da swai to bodagi changsil laga namdi wangni da to raga sma to ki bidari adusu Brahma base ki terrorist ne adu militant sing ne aduda home minister yauraga chatlaga Honorable Home Minister Manipur sina masi foreign aggression leite na haiki boko adu agadi masi state government na masi foreign aggression leite hari si maram si kaino sumyam yimom tamsida center na foreign aggression leire na high report state government una majusu leite na khumdo iraba adugi mongdo khumlei bedo Manipur parja punu mok depende ba masida koina masi foreign aggression lei te miamna state government na nganging dersu center na nganging dersu foreign aggression de lei rabane ko maram di uji ki phongna uji Brahma da matam sangna moi kenuge military junta ga tonaraga moi masen bu hatna raga leiriba adu amaga kuki masen oisu Burma le bisi yana da hatna leba adu ban nature tumina le heitawa
तुमने लेबा है तो हाइबदी अम्मा वा कोक तौरगा बर्मा दा तौबा स्टाइल दा हुजिक मणिपुर दा हाइसे मणिपुर हाइबा वानी स्टेट ओबी मणिपुर हाइबा वानी बा इंडिया दा नेबा तौसिल इसे अदुदि इंडिया मनुंग असिदा तौसिलपा असिदा अखोय मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ना कईगी खोंथांग लौखकदगेबा हुई फॉरेन एग्रेशन की डेट 1 दे सोमबो तौरिबसिसु ब्रह्मा की ने हारे अदे मदुदु स्टेट गवर्नमेंट ना मदुगी रिपोर्ट दो चप्टान ना कोई फॉरेन एग्रेशन लेते संग्रह तौवे अदु एविडेंस को दे लेते ना मुखुम दोइराबा युम मै थाबदुन एविडेंस ओइराबनी कम कुकी ना थारीगे अदु फॉरेन दे लापा कुकी सिंदुना थाराबनी है एविडेंस अदुना फॉरेन एग्रेशन लेरे हैबने बको अदुगदी मदुदा अखोयगी इंटेलिजेंस की सोर्स दे लेते अदुगा अखोयगी होम मिनिस्ट्री साइड की फॉरेन एग्रेशन की चंगसिले हाइब लेरे खोले बर्मारिक चंगसिलपसिंग तौबने अखोय होम मिनिस्ट्री मखादा अखोयगी असिंबा सोर्स लेते ना अमु खुमदोइरा बको अदुमाना थैरगा लेबा असिनदि अखोय मणिपुर दा तौसिलबा द पुनमक असे अखोय मदुना थै ngamबुनदि सोल्यूशन पुरप ngमबायबको अदुना हुजिक लेदिबा इशू सिदा अखोयने सुम यिंग याबदि गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट की रोल कैनोबा फॉरेन एग्रेशन चंगसिलगा मागी स्टेट की मी प्रजा दबु इंडिया की सिटीजन अमबु फॉरेनर की चंगसिलपा सिंगसिना अटैक तोरफाव युम मै थारफाव मी हारफाव तुमिना सुम लेरिसी स्टेट गवर्नमेंट की रोल से कैनो सेंटर ना नोई रिपोर्ट पीर ओ हाई रिपोर्ट पीर दोजिरा सेंटर ने पीफम थोपदी मोय फॉरेनर चंगसिलपदुना कोई इंडियन सिटीजन अमबु मिसम प्रजा अमबु हाले लुगा मिसम प्रजा लेरिबो खुनगंग अमबु मै थाबीरे मसी पुनमक तोरिबसे फॉरेन दगी लाक्सिलेबो ब्रह्मारी चंगइबा कुकी सिंगनी हाबसे स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट पीबसे कीरबरबा ओके अदुमाइना कीर लेबा तारगदी अदुसु पीदबा अदु उना सेंटर नसु स्टेट ने पीरक्तबनिना अखोयदी रिपोर्ट कैसु दैते अखोयदी फॉरेनर चंगना एजु स्टेट सो हायरक्ते अदुगा इंटेलिजेंस सो हायरक्ते अदु स्टेट गवर्नमेंट सो कोइदा रिपोर्ट लेते ना अमुक थैदोरगा सोमसु थैदोकपा अदुगा स्टेट गवर्नमेंट सो सेंटर हायरक्तबनिना अखोयसु मसी थैदोक लेबा अदुदी प्रजा मियाम लाउरिबा पुनम असि कनाइदा चटदोइ मसी खुलाउसु कनाइदा तादुइनो कनाना ताबिदुइनो बा मदुमबगी लापो आइना अहमराउन हाइजिनबदी अखोय स्टेट गवर्नमेंट की मथौसी अखोय गवर्नमेंट लेय हन तापजी दरकारदि ओयबको गवर्नमेंट लेना लेतबो मोंगदा तौरिबसी असि चुमदे अजना हाइरिबा फॉरेन एग्रेशन लेरे हबो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ना तौरिबा पुनमक्सि कैबिनेट मसा फमरगसु कैबिनेट में फमरगसु मसी चंगसिलबा अटैक तौरिबो पुनमसे आउटसाइड फोर्स ना बॉर्डर अनसिलर तौबनी हबसे चप चाबा स्टेट गवर्नमेंट ना बसे मख इंटेलिजेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस सिंगा सिक्योरिटी आर्मी सिंगे इंटेलिजेंस सिंगा पीदब तारगसु स्टेट ली स्टेट मिनिस्टर मना लीड तो गवर्नमेंट नंबर लेरबनिना कैबिनेट में फमरगा मदु रिपोर्ट सब साना मोय लोनिंग लोदो खंगदि दु पिफम थोपदी फॉरेन एग्रेशन लेरे बॉर्डर रनसिले पर प्रजा अटैक तौरे इंडियन की सिटीजन अमबु तौरे हाबसे हजिकी हारिबो कमजोंगदा अदुग मोरेदा तौरिबो पुनम असिगी रिपोर्ट ती होम मिनिस्टर पिफम थोएना हमराउंग जे थमजेगी ओके लंबी थोंग अदु तोंगा तगान स्कीम सिंग मियामना पांगनबा लंबी थोंग सेमबा अदु समना फाइ अदुबो मदुदगी हेना मियाम की सिक्योरिटी पब्लिक की सिक्योरिटी हाबे तारे कोई लाइफ प्रोटेक्ट तौबा प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट तौबा मसिसु याम तंगाई फदबा ड्यूटी मो ओइबनिना हाइबे हिरम मसिदसु कनागुंबा अमतगी ऑर्डर गाइ देबिदा तौफम थोपदुमदि तौबन ख्वादि फगनि हाइबनि ओजा प्रमाणदा ओजा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की अखोगी म्यांमार गा गमखै तानाइबा सिंगी मारकता खुंजा सिंग लांजेनबा खुल किया मई थाबा नोमै कापसनबा मिसिमना मसे तोइना थोए अदुबो एमएलए अमनसु मरोइना मिंगोइना पल्लबदा फुंगयारे सिगी एमएलए लेशियो कैशिंग एनपीएफ की याम फजन हाइरे अदुबो गवर्नमेंट दी मदु पावर लेते कोटिना दum चेन बगी मोंग दा दum लेबा हाइबा तारे मसरे सिदा ओजाइना लाक्सनिंग से ngaraंगी मै थारि बससु केने वी इन्वॉल्व तवे हादना मयामना प्रजासना हाना बसु यावरे केने बी गुंबा अतोप लेबाग अमदा बेस तौबा खुलाई पाइबा कांगबु अमना असुगुंबा थोंग चथरकपा मतमदा अकोइना तुमिना सुम लेबगी फिमम म लेबसी मसी अकोइ इंडिया की लो तोखरजे इंटरनेशनल लो की मतुंगिना करमना मसिगुम मसी मियेंग चंगबा यागदौरि बगे जादुगा ख्वादि मरुइबसी म्यांमार दा
मखोगी नेना तादाबदुना मरम ओरकांदा अखोगी लेबाक अखोगी इंडिया दा अखोगी राइट टू एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस मांगसल लगपा मसीदे इफेक्ट तोरपगी फिबम बे लाग पसे कमाइना मसी येंग बे याबगा जा अहान बदा आइना थमजनिंगी सी अखोगी हाम बदा कैनोनी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने नगम चंगे को याम नेनगम सी मीने याकोन लू सी सेक्शन आर्टिकल पनबसी नुंगाइबा थबक नते को समना हायरबदा इरायन हायरगा अखोगी 7 शेड्यूल सिदा लिस्ट अहम खाइदोपसिदा यूनियन लिस्ट नम यावसी यूनियन लिस्ट नंबर 1 दा म यावसी होरेन पाबियो नंबर 1 द डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एनी पार्ट दे आर ऑफ एन यावंगनी हाइदी फॉरेन एलिमेंट खरा चंगागा नोंमैगा कापथो कापसिंगा तौबा लेदना को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस तौरगा युमैगा थारिसे होजिकी डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एनी अदर पार्ट दे आर ऑफ चिंगिने सिदी यूनियन इंडिया की मथौने बसेंबदी अदु आइना हाइजदिंगिना यूनियन इंडिया सिना अखोइसी इंपोर्टेंट पी असेंबदी अदु हेक समाय तौना मपान की मी संजल ए नोंमै कापे हाइदी होजिकी खुन अहुम मई थारिबा को चार्जेस ने काउंटर चार्ज लेरे को फाइमोल विलेज अदगिदी कंकान थाना विलेज को अदगी अमना संकालोक विलेज सीदा तौरिसी के NAB गा अदगी PDF का संगइनेबा को म हाइसिबोबा मसे अखोइना हाइबा नति आई विटनेस कांगु आई विटनेस ममिन उरबा मियोइसिंग हाइनेबा को हाइबसिदा कुन कुंथ्रा अमाय तौदना हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन पायरगा चंगई हायरे चंगपसिदा मोइना तम्मिसी तुरेन अमा लई अदुदा अइमक्ति चलुद्री नामया रिवर्स लाल लाई हाइबा अदुदा मोइना हाइसी अदो आइ युंगबा पिलर से पिलर नंबर 102 ने मोइना क्रॉस तौरिसी इंटरनेशनल बॉर्डर की को पिलर हाइसे म्यांमार इंडिया दिस इज आवर बॉर्डर दैट इज योर बॉर्डर पिलर्स इन खादोइ पिलर नंबर 102 अदुगा मदाइ चेंब तुरेन नामया रिवर से संगइनेबको संगकपसी रिवर से संगकपसी अखोई स्टार ट्रैक तौदो माइना अदे महादेव की लाई महाभारत रामायण मै मी जेंग अमांगा इंडिया रोम जेंग संगप नतेब रिवर दु नुंगमैगु थांगागा लेदनको खोंगाव ताखा फरदे हिदनी खंगदे अदगिदी अमुहे चोंग अमुहे सत्न नुंगदा सपनि खंगदे तौरस मतम संगा कदोइनेबा अदगिदी 102 पिलर संगपसिबु इसैगा हुई खोंगा संगा मोबे लोत्रन खोत्रन संग कदोइनेबा अदुदा कनाना ngaige sinida ya hang question na who is guarding the border changtro border ngakpadudi Assam Rifle ngakadoini aina haiba nati Assam Rifle Act 2006 the very clear ni Assam Rifle ki mathau ahum ahana mathau da border ngakpa border guarding ani subada counter insurgency operation selected area da adu ahum subada akogi public authority da maintenance of law and order in the area of civil power tau high pibane ahum je adu khwai fast ke thabak tu di border ngak ko natro adu di Assam Rifle border ngak ta bina kaidori no bodu border je pillar da Assam Rifle amata su layudana pillar je lak laiba na timi pillar chani me hum lengoni pillar am Assam Rifle am di layo bai na di nga oba adu drobin ga thalga binocular yengum thok border ga ji de akoi ji adu da soi hore ahan ba da soi adu ni aduna border ngakpi daba border yam nuai taba ba phom hai tare akoi ji India da yaujar ga su border ga se ngakpi draba asongi la loba ke ne BCD B bu hairo M bu hairo ani punjal laga khoi na like ta thengna ba di मागे केड्री से नोमी कापंगम बसी मी चनी गुम हाय मादी याम दे मादी याम द बसी गुंदा तखलम नि सेदा मी चनी मुखसिना इंडिया से लोकसम बै टाइप त मणिपुरी कामजोंग सिबो इंडिया लम ओरिबो मोय लोकसंग अब खंगदिने लोय लोकसंग कामजोंग सिबो खलौसलम लोकसम बै टाइप नि वारी बोबा सिदी असो इसंग थंगना बनिना संगाई रीजन अदे अदु रीजन अदा रीजन तौबनिना सिदी लोकसंग गिदुनि सोयरदी अदन सिगी पोस्टमे अमरोयबा Assam Rifle की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी मा फेल ओरे अदे अनि सुबोदा मो आइना हाइजनिंगिना ngasai government da jo fail ore hoji ki defense India and any part there obviously power matam da adu ki pot leiba ahum subasina state government ne kai dori ge what state government doing state government kai dori ge akoi ki marathi maron da jak mana ka haibra kai no haibni mumon ta da adu state government se kai do lei no sin da si aha mana timi May 7 2026 na tro tong na ki du amsu
jet joro namli wangli du tawbi na tro adu matam du da adu chattana mayam civil society chali government du chalu na tro adu ni akoi gi hangu bada aggression hai gi pau di leiti ga hai da adu yam ngai ri wari sidi yari ga action lo state government na cabinet phamsu leite adegi kaigum order ma tadar maduda akoi gi central armed police force natraga su moina haibadi kilometer amagi manung adai duda mamang dadi hoji haiba khun kariye khoin haiba sangka lok tu dadi asam rifle ikui de noni mamang da biometric su logi hain moi bu leiri hain kana agum haiba bo ada burmese ki refugee de haiba ade burmese tu central bakara ada leidar mi chani gum leiri ne ba adu su mai thadu yaw in chengi ada idu biometric lo hain ne port si kana ma yu hona ba ma khoi si intelligence hori bra natraga adum season da mai ga dum saksa sun ma tok sun da lamdi leini dana lamdi laini mi siru lamdi lai haudu ne ba lam will be always there na mi ga ches ka do no na to gi nam ba sak chu ma da mi jing ju ka do usana gum ji ka tawri bara pot nam ire le nu ai taw ma ko theng na re ba adu gi pa du ga taw bo do india government na phajana taw bi de ha ga su state government di ma gi lam ni na state government am khar taw do ni state government to do bhai tare asi police lai te chi da aji gi kamjong whole district si di apik pa district ne ba ma di square kilometer ko na theng na ba da subongoni soidana 2000 mukta ni hai wari bo ko adegi mi masing ju mi lising ang su dabni mamang census adi 48616 ne phangi mamang census ta hoju law hengala mani adegi di mai subdivision ju mari khak lai nadra village he sam kulum do katani on record lai che yam da ba asidi phajana nga ku yai ba si asi kamjong gi village ma am sidi police station am thamma loi nga pu bu yai to bu to ga ga di kaino asidi conflict attack prone oire mapandagi mi kapsale ko an sigi posim ko yam naina ba international law da yenga su akoi gi huji aseng badi masi aggression at legal definition da tang berale kaino ka Myanmar land ta ko na ti na non state actor ne ba kene bi ga hari ba adi pdf ba jimo ne saka para budi aggression oidu ba ado legal definition strict satta ba international border di cross tawre natra sigi pot leibani na masi aseng badi UN charter da sol eni UN charter gi article 2 akoi gi close number para number 4 hai mo na pa ba haidi state ki sovereignty unity integrity da attack to bu gumne ba adum no bi yeng bu yai ba masi state amagi boundary the sole natro sam na khaga samdok samsi u da buduna wari na sidi u ra bane habani da yumai thara bane be loina mai khu ka u ra bane khoina nongai pai bagi photo u ra bane sigi poch lai bane na international law su violation ni tawbo bu international law duna law ra sidi UN di su changoi wari bo ko asida dakar lai di government india ga government Manipur tawbo do ne government Manipur kai do ri ai hangning what government Manipur dui government india di government india bu di tawro khange khoina मादी तौदबी लेजगरे स्टेट की दी पुलिस से माइ मुखुते लेनी पुलिस शुड बी ऑलवेज विद स्टेट गवर्नमेंट पुलिस से स्टेट गवर्नमेंट शिरम दाई ओरबा अदु मुखते पिरो दि कुसा मुखते पुलिस दि पिदो पया दे पुलिस लेबि तम स्टेट गवर्नमेंट कौनी पुलिस दी स्पेलिंग द POLICE पुलिस है पुलिस है मागी असाई सेकंड शेड्यूल स्टेट लिस्ट की लिस्ट नंबर एंट्री नंबर 2 ने पब्लिक ऑर्डर तो ओसी पुलिस है न public order si man ade changai ba asan phul oiro basic oiro siape oiro punamaksi in the area of civil power et tong no changai ni edi premchan spelling kaino AID ida lai por aina khalina akoi government sibu lai ka su pa ba khot ko bera khale bijala sidi union list ki entry number 2 e da yaw le bani state list ki entry number 1 da yaw le bani concurrent list ki number 1 the yaw le bani kaino sangai ba sharpi asara pal mayan se they are coming here in the area of civil power has yaw le bani hai bani da sibu kai do roke si tau ga ha ga di karamba article sinatare 162 hai bani ko 60 sinate 164 nati 162 da extent of executive power of the state and yaw re assembly cannot sit for 365 days pham la ya poti lo di pass to ya da laiba ki sala de ya da bina executive power ni sipai tha jalo no mai ka po Communal operation tawro si all executive power ni and executive power is given to the under article 162 of the Indian Constitution yauja bana bani da aduna law sending ai da law semba ngam area singdu executive power salai ga law ina leba ka da bani haina very clearly Indian Constitution yauja bani adu taw da bu di state government gi marandu leiter da aduna ain khamba si leibak koi leidu bu ki bu kisale da nakal ma da koi lawri uji maitai ga Nagaga, we are indigenous people. Indigenous people, akoi mai te issue. Indigenous people in Naga, indigenous people in indigenous people is threat. Threat kana te da akoi ti indigenous te akoi kai ora ba. Endangered ora. Endangered species na mang dogi. Mut to gi leibu do mai to na
indigenous people endangered people all have ni da adana we are very danger ni aina khamada aidi kibu kine akoi lambi sa taga di khudeng ni khangde kompang ni khangde pa sabam chang anytime they may attack aduga akoi bu attack to bu phabi do sulaite there will be no justice says like the job wani justice endo phangdre okay justice se amata phangdebana mara murakana miyam su thajabadi dum mang have tare aduga kanana koi bu ngakpi gedori bage tasing namak state government ama lebe matamda mukhoin lawdu thodang sing kadai phabu tobu ya bage have si ai bu ni leiba adubu masi iho ho ba chanchan da ba center na hai makai ya ba part khara khada mukhoina pairaga leibagi mong na sum toba sina miyam mi thajaba su nomo nomo gi mang have ni ranku ki asang khulen mafam sida ko gi ICP gate number 2 hai batare moi da malere hari ba kam jongi mafam asida ICP gate 2 thammakanda ko gi border trade che mu khata na hauna bagi mamang da plan to khiba lei khrabani aduna mamang da illegal immigrants sanction lakpa adum lei mi lising bari manga hena kamjong district border me adum leiba adum madu ki record laiki report to usu mak yawi adubu hanaki matang asidana hairiba ICP se masi plan tawkhre masi sem sana boi thabak singsi kumang choksulakna bagi uthokpa leire haiba wafam singsi khangbanara hojiki leiriba manipuri conflict asiga haipet manarap tawna haiba tare hariba ICP gate number 2 ke asang kulingi hariba mafam singasi kamjongi manung chuna leibarina mafam adusu amuk ngasai makhoi oiba maruoina kuki jo group 5 tare makhoi gi oiba mafam sing oi haunaba hakthengna tawgi yauna intentionally tawrabra haibagi wahang si fabuda miyam khanaba haiba tare adubu asigumba fawbugi wahang thorokla fawbuda lengak na miyeng chana leiba asina hena miyam na pinadabani haibusini kamain habibe yam chume hujiki akoina kitang detail na in depth oina sanction ba yabase masida ICP ama hangdorok paisi border trade kankhat na ba hangdok torim more da ICP hangdok khibudu border trade si akoigi jam phajana tongnana ba hangdok khiba pot ni matam amada akoigi East Asia si laktringai look East Asia laigi matam dagi plan to khiba du ICP do hujibaw ba yang kan hekta border trade se yang no to bungam dir se laiba akoigi Manipur violence siga mari sukara lene ada huzik akoina khanda yari se either ngasai haibi kiba kuki jo singna hariba kamjongi mafam sida another ICP ma laktara gadi madu moina control to hoba phagani haibagi plala haibagi wahang dune bala ise adu aina khumjaning pote kuki jo singna hariba mafam du occupy to bagi wakhala natraga central government na in the akogi ngasai gi leiriba akogi multinational company singi magi influencer mayam leiriba deep state factor na mayam na harise aigi deep state factor ga mayam gi khar khene mayam gi deep state factor na to pa USA ka akogi di leiriba parliamentarian sing adagi even the cabinet of the Modi government the influence of ba multinational companies sing mapu sing makoina rare earth mineral harga koina hujikti semiconductor gi juk ni sidai sida rare earth mineral si yam darka oyeba masi abundant noina khogi Myanmar da lei si khangabane masi gi pot si control tawna bo hona bada either masai je thugai bam changi ba unity of the northeast se masigi pot se pungthu thugai ba se moigi hujiki multinational company sing dugi mapu sing wakal da lereng ne ba capitalist sing dugi aduna through their influence moina hairam gani hari ba fam sida community amatagi kanmal henganu haibagi pot amal lerem gani haibadi se akoi indigenous people sing nongmai pai dragasu indigenous community sing na makoi gi right makoi gi hak sing kannana bo hona ba kholau khara di thoi ba kholau da either international community na ta bani na akoi da khara madugi poto akoi na compact oina unity ama leina different kano sing na pullagadi adai chapna apun masile me aroina thugai bagi pot am yauriba aina haining wa fam di kene bi asom do operate to budo hoi ngasai gi external foreign aggression gi wa fam duda lakku matam da aina di ozana haibada yaiba che country amagi prat yaude to budo aina haining mam di hairiba border leiriba Myanmar i mafam singchida mafam kaya amadi hairiba kene bi PDF adagi Three Brothers Alliance na chingba singchina occupied tawraga liberated zone oina legreba liberated zone oina leiriba jaga singduda operate tawriba singduna changaga director bina hariba ngasai makhoina tawrakpa attack nina haisi kadubagi India government na moi liberated zone dagi attack tawrakpudu kaidubagi lumna loroidoino
external aggression की पोट सिदा कदोई लौरी दुना है वांग दुने बसे cross border terrorism की ऑफम लाख पदसु मदाई की आत्रा हलक पदसु कनो से कोई की अदाई दसु तुम पानबे यारे हाई बदी सोंगी कुकी militant सिंगा मकोई का पुन्ना को कोई की coordinated attack नहीं ना allegation तो रही बनी Eastern Command कोई की नागा village guard सिंगसिना हाई इबो पोट सिदे coordinated attack नहीं है ने अदु गदी इंडिया गवर्नमेंट ना अदाई दा खुद थारी से करी नो दंगा साइ वहांग दो ICP लाख मतम दा मोइन ऑक्युपाई तौदर मोइन ऑक्युपाई तौबु वांते बा मोइदि अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेरे बा मरमदि अंडर द कंट्रोल ऑफ द असम राइफल लेबगी मोंग दा दम खोय हाइनरगा ले उइसु लेबगी मोंग दा तौवे अदुना मोइना तौबदिना मोइना सिगी अखोगी यूनिटी अखोगी इंडिजिनस पीपल सिंगना सेटल तौरिबा फम से पुन्ना थुगाई तारगदि हारि फम से मोइ कंट्रोल द लेनी हैबगी वखल अमा लेब्रा अदुना मरम ओइरगा मसाइ से फ्री थारि ब्राइस वांग अमनेबा हाइनिंग इ वाफम दि लाइबा अखोसी द थोइबा इशू सिंग से मसी अखोगी अंडर द अखोगी मोइना हारकपा मोइगी सेंटर द लेरिबा होम मिनिस्टर मसाना सानरकपा लीला आराइसिबो हंगनिंगे मणिपुर द थोइबा मणिपुर क्राइसिस से मसीदैसिदा अखोई यूनिटी थुगारिबा नागा अमदि मैतै अमदि इंडिजिनस पीपल खुदिंगमक की अपुनबगी खोलाव अमखक नमदबा ngamaइबा मसी पुनमक की गेम प्लान से इज इट द को मोइना ऑर्केस्ट्रेटेड तौबरा होम मिनिस्ट्री ना हाइबगी पोट अमा लायबा अखोइना होम मिनिस्ट्री का हारगा मोइ कनो अताबा खरना खन्नी को कईगिनो होम इंडिया पुमई खल्ली पोसिदे एक्सेप्शनली मणिपुर के दोई तौदोइनो काइन खलमबे अदुबु लेरि पोति डीप स्टेट फैक्टर अइना हाइजरिबा डीप स्टेट सिना खोगी मल्टीनेशनल कंपनी सिंगी से फॉर एग्जांपल ममिंग होइना पलबदा अदानी ग्रुप काइन लेदाइना अदुगुम्बा मयामसिना मोइना सोमदा म्यांमार का खोगी अचौबा इशू अमा इंटरनल मोइगी कनोमा मोइगी कनो से कू तौबगी अचौबा लान हौरिङै मतमदुदा मयामना सेंक्शन तौनरम मतमदुदा अदानी चलगा ngसाइगी स्वीटेगी पोर्ट तुगी मथंग थंगबा पोर्ट तुदा लेरिदुदा अचौबा कनोमा हांगदुइनेबा मोइगी खोई पोर्ट अमा पैसा बारी इन्वेस्ट तौरिनेबा औन ताकपदी these people have interest in Myanmar soil ko auna Myanmar gi soil se da chatpasi khoi rom dagi chattare umhen hongdoribini adagi semiconductor gi leiriba rare earth minerals ki pot ta madu da yorok matam da madwai area se maru oibani na sigi area se control tongno honna bada khoi gi hairiba Manipur की पोट से मसी काई काइजर सुनु थुगाइर जी हाइबगी कनो द इंटेंशनल ओइबा कनो मा लालोंग मा चंजिलबरा हिसे स्वाइदा खनबया ए मणिपुर की हुजिक थोइबा थौदोंग म्याम से कोइ नैनब तारे थोइबा थौदोक सिंगे इरोइन ना बॉर्डर की पोट से लाख मतम ददी तसिंग तरंग थोलक पोट तुनेबा अदैदा गसा ओजाना हंगिबा दुमाइना स्टेट गवर्नमेंट कदो लेनि येंग लेरिबा सिनेबा यस अदु दी द लाइबा पोटे अदुगा अखोइना सु स्टेट गवर्नमेंट सिदा थाजरिजे काय थाजदोइनो मियामसिना थाजबगुमसु मानबगुम तौबा अदुगा कनाइदा तौरिबा कइनोम दि सिस्टम समथिंग इज रॉन्ग इन द सिस्टम हाइबगी पोरमदि हुजिक लैसिदि हाइनिंगिस ओके डॉट मैम से मथंग कोइना कनेक्ट तौरगा हाइबा तारे समजलगा येंग मतमदा तसेंगनमक कोइगी एगिस पॉलिसी हाइदना मणिपुर दगी फाउल कांदा साउथ ईस्ट एशिया के नेशन सिंग से लोइनमक कनेक्ट तौबा याबगी वफम सिंग से लाकपा सुमा पॉलिसी प्रोग्राम अमा लाकपा अदुगा हारिबा पॉलिसी प्रोग्राम से लाकपा मतमदा कोइगी लमदम मसिदा लेरिबा येलहौ मिसिंग नम मिसकी मियामदा कानबा पीगद्रा अदुगा येलहौ मिसिंगसु अखोगी लमदगी अदुगा मुखुदोंग चाबा म लेरबनिना मदुदा तोवान मुखुदोंग चाबा सिंग हक्थेना फंगदबसि अखोइनी अखोगी राइटफुल ओनर से अखोइनी हाइदना क्लेम तौनबसि हौनरकपा मसुदैसिदा येलहौमी सिंगना मखोई राइट सिंगदु मखोइना क्लेम तौरे मखोइना सिदैजि इंटरवेन तौरकदोरे अदुना अरुण अथुपसु लोइम खंगबसु यारे अदु खुदोंग चाबा सिंग मखोइना लोइ फंगिदोरे हाइबगी असुगुम्बा मोटिव असुगुम्बा कॉन्सेप्ट असिदा इंडिया लेंगाकना लाइन रूल तौबो ngamba तोंगान फुरुप सिम समना पल्लबदा कोगी कुकी जोगुम्बा मखोइगुम्बा मयाम सिदा ओइना कोगी इन्फ्लुएंस तौरकांदा हाइरिबा मरुइबा आईसीपी गेट नंबर 1 मोरेगी बोइरो already हारिबा लंबी सीमा चटप यारबे मोंग लेखरे अदुगा अमु कामजोंग लोम लेरिबा आईसीपी गेट नंबर 2 सानाबा थोरांग तौरिबा तोंगान बोर्डर ट्रेड तौनी तौरिबा सुगुम्बा एरिया सिसु अमु मखोइना याम लाइन कंट्रोल तौबो याबा फुरुप सिंगदा ओइना लेहलगा अतोपा मागी राइटफुल ओनर ओइना क्लेम तौरकपा याबे मियोइ सिंगदु फमदुगी बेकेट तौनबगी इंडिया लेंगा की प्लान ला थमोइ सिंगदा दुगुम्बा मचतला हाइबसिमा वहंग ओइना हंगनरै हाइबनि मसिदसु मणिपुर लेंगाक्ति बीजेपी लुचिंबा लेंगाकनिना सेंटर की हारको वाफम सिंगु तारगा दम इरेंजना करेमत रेस्पॉन्स तौद्रिब्रा हाइबगी अचौबो वहंग सिम लाई हाइबे तारे ओजाबन हाइबा आई हुजिक पंजखिबा मयामसे एगिस पॉलिसी की मतंगदा अखोइना बॉर्डर की मतंग खनरप मतमदा अखोइना मोरेस याम फजना अटेम्प्ट तौरमी याम फजना लंबी सेमे अदुबु यस मणिपुर की
ning tamba tanba tongan ton khulai pa kya amalai masigi su mathakta indigenous people singna kogi man phangjaba ya ba rising phanga tamni habi ofam sing lai chap manana kamjong ta ba indigenous people sing maruina most important naga sing haiba tare makoi sing su hariba ofam sing so magi thamungani bosugu mo mayam si yeng matungda hairiba rightful owner oiba ya ba tongan tongan ko tongta ba lakum tam phangba ya ba miyam do ignore tawna ba gidam da sugma thorama chathaba taragadi board ICP 1 and ICP 2 masi success oigani khanbi bra takana tungda kari kari oipa ya khanbi yo jat kai mi thambi rem khina ji yeng ya si sum matam so sum lai trai duma ai ma ji ge hoju de ri bo government of India ki policy hai tare government of India ki policy da khoi yeng ya Manipur se ji tawri bo pun mak ase khoi na ure Manipur se hoju de ri bo save to gra tawroidra aduga masi kan bang ngamudra ngamoidra ha Manipur kan na basi kanana kan duino Manipur kan ba India kan bane baka asigi policy da khoi yeng mata ga di hoju de ri ba si Manipur kan ga da ba mi do India kan ga da ba mi aduna hoju Manipur sta tawri ba policy si de ekhoi Manipur ki hoju ki Brahma ga boundary da tawri ba hoju ki any government of pakha ka da ba project yam lei policy yam lei jai hai ba ICP 1 2 hoju lei ri ba sima pura mak si pakha lam dai sta government of India ki wakhalon da hoju lei ri ba Brahma lei ba isin cookie sing state sing da lei ba area sing da ekhoi na phawga sakadabnina adi masi singsu khoi ga manaraga Manipur state si boundary si leihandabida khoi gi size da boundary si Manipur boundary si na kallaga lei si phak yam tare adi masi boundary si leihandabida free movement pra to halaga leidiba punma si leihalaga aduga khoi gi khudong sabdo somda lawi yagadra haibigi wakhalon da sakradi khangdre ko adubu akhoi yeng ni ba mi yeng je hoji koi Manipur parja purma na lawi besidi hairiba Manipur boundary ase Indian gi boundary ne adra Brahma leidi buduna moi policy tunga mane ko government of India na sangsil riba domda akhoi gi khudong sabala u yana bi domta policy foreign policy da toriba policy aduna akhoi bodi akhoi urudasu adubu akhoi di state ama oil lebina akhoi indigenous oiba si kandaya de Manipur gi boundary si kandabya de habrom da sangsilak pasida masigi ka sangsilak na unity makha da indigenous peoples have singsina kanna bagi honna pa punma sibo are ma tahna bo honna si kanana no kukina ai kukina na ten lowe ba kukina na te ba masigi India gi foreign policy soira pagi haiba tare foreign policy soira aduga state government gi asoiba asi ani khak ne lowe ba masi kuki sing free de sangraga sida nei punma si kukina kanana yaru bugi no ba state government ne yaru bugi or India government yaru bugi ne ba moi kukina moi free sangraga ekoi attack to ge to hali ba punma si kanana no ba Adi India ki the border land silaga Brahma lady bo cookie sina India the free the cross to laga la policy mogi policy amakak laina bagin hojiki example ma ko na lo separate emission haji lam lei tan laga hoji cookie sina separate emission ni base moi lam lei ten ta ko ne ba adi de mogi ge hojik Brahma changsil punma foreign sanction lok ba puno ase ekhoi leifam amkha leina ba yana ba government approach to bane ba kai gi masi tori bano ha bo government of India ga mukhoi ga Brahma ri pa se mahoi mari si khadi pharam ba su yai ba ko adu ekhoi supply khangdre adu mari phabagi room da khoi loba ta ga su madumaina lapam tam da ekhoi na hajen nambudi tentana thamlage matam sai ta adu haiba sida ekhon government of Manipur gi policy da koina aina thamdaning badi masi India da constitution chatnaribra in chatliba constitution se ekhoi Manipur da chatnaribra law and order se khoi chatnaribra haibam tamsida state amal leragati state ki forcing muru na state force da kanana khoi chawe bo DG ko GGP
DGP si kana control tori no state na control tori bra aduga state ki policy makha de DGP si no magi policy implement tori bra or center na people ki directive to implement tori bra asi ani khoi yengbo masang nge bako masi yengbo masang he maramdi akhoi Manipur gi da riba akhoi gi CSO sing aduga indigenous wedupa naga amasung maitai aduga maitai pangan leijari ba si sina moyam na Manipur kaning bagi yam lao khom wa kana tori ba punama ase foreigner sang na pu khoina ku tan thok na bagi na tasma tori ba akhoi unity laina bagi ha akhoi unity hari ba kuki ga maitai ga na ga na bo unity la ga Manipur kan ma madra ba ai ngamoy ba ngamoy maramdi state government na thamoi sengbo ali central government na thamoi sengbo ali asina ni akhoi unity lak leisno ji ku parjamyam di unity le chi lauri na ko leibe ta su masi holi tori ba policy se di akhoi kan ngamoy maramdi central government na state government na akhoi public unity makha da leire ko na msi ngamna kalasi have minute government ki policy uji pu Manipur kan na policy utte center na utte aduna ko unity le bagi atha thokte na thum jegi aroi bisa jabe manda hoji mai chai pham sing se ko ki government ki record ta ko ki yum masing yaung le jaba do mukul sing ngang tani do khul sing se lone mai thado mangan bire ado hoji khul se leita baga sab manare ado miyam sidi hana already Assam Rifles ki game changa ga leira bani ado Assam Rifles sing na khul do ngak pi sem bi ga ba even Assam Rifles sa chaga su magi control PS le bani police le bani tabdo tongan bam ni ado tongan ma security force me am le bani ma khoina khul do ngak pi sem bi ba plus ngam khele ngak sem bagi mahutta koi gi miyam dubu ma koi game to ina thamma kanda noi me am di game to lon thamma bani noi yum du era thaja ga sono ha bagi mawong amda tawrabra haidna even masai ngangna riba mayam si center khu jawrabra na hai si Assam Rifles su mako ju center gi mako ne sana khuttu Assam Rifles no na sana bi rabra mako ne na lila si kumbi rabra ai bagi wahang si village shin na ngada banate mako ju game te leraga safe oina kalaga su mako gi yum kai le riba mayam du khul do pup tharok pi ba hai si Assam Rifles thangmam thoi hai bi ofam chine lakchani gi bo ofam deu ja asigumba Assam Rifles वगैरह security force वगैरह अको state government वगैरह India government वगैरह मसुदा मियां में थाजा बसे मांगा बा असुगुम्बा नमखई ग मरे नबा तोन conflict issues सिंग सिदा अदो इब तारगदी इरोई लोई बसी law court मसुगुम चटपगी ऑफम सिने तना तो करी करी मियंग थंबे याय law court चलगदी कमाई चटपे याय मसुदा intervene तौबगी ओहम सिम सोय लेते भाई बता जा कमाई थंबे याय रोई बस ख्वाई हम बदा उजकी लोरम दाई से मतम सुलेते को आइना ख्वाई पास हाइनिंग इसे उजकी से Assam Rifles ना तौरी सिदी चुचामपुर तौई सब माना चुचामपुर दा लान यू मैथा दना चुचामपुर से मैते is the one of the original settler of चुचामपुर ने चुचामपुर की हेक से मक बदले रहा बने बको आदु सिनो तांथोक पता सेंग बदी ए मोय नो तांथोक आबरने नो हान तव संजल लगा तौना गदु तौदर की चुचामपुर खोंदोरगा बिसेमपुर खोंदोर इनी दना वारी भोबा कोई के फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन कवे लो दा इंटरनेशनल लो दा सेंग बदी सी genocide की पार्ट हमनी बहाय ने तो असी याम कुमन गरे तबदो बु सिदे बा माइ तौदर हुकी दिसु Assam Rifles से हाय बदो अखोई मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सु यावबनी माइ ड्यूटी से मादि पुलिस कुमने मासे पुलिस तक तक खरा खरा मोमन तादबा पुलिस हाय तारे CPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हाइबनी मोदि मिनिस्ट्री मखादा लेदोइने बको हा ऑपरेशन दुबुदी इंडियन आर्मी मखादा लेनी ओवरऑल कमांड दुबुदी अदुना अदुइ पोनिना मोइना मोगी दुदा मोगी केम दुदा लेहनबे महुता असेंबदी आइन हाइदो ड्रोबिन गा थांदना युम मै युम सि स्वाइदम लेनी आवादम लेनी अदु स्वाइदम मै थागा अमा थाजु अनि सुबुदी थांदबा या हाइबनीदा अदुगी पोतुदी तौ तौदबा अदुम उरेदना को अदुइ पोनी अदुन सुम काइमते यावदबा काइमते यावदना सुम सिनसिदा सिन नोइना सुम येंगा सुम सिनरी दन उबाय तारे मी सिने सिनरी द माइना अदि युम सिने सिनरी द माइ मयम चाइनि फजैनि असिदि फजन साइनि सि वांगना साइनि मै से गानि येंले बेबम अमाइ तौले ए करा मै थाइ जसि नमै कापु हाइद्रे असिमदि वांग यावंग चाइ सामसि साक साकति असिदि उपा याव याव दब जाला का अदुम स लैरे हाइबनि अदुमदि याम लानगनि अदुमदि दे आर लायबल नि तौदबो दु कानाना लाइबिलिटी फिक्स तौदोइनो सिनेबो फिक्स टू अखोइगी असेंबदि Assam Rifles स्टेट गवर्नमेंट मखादा लैनि इन द एरो सिविल पावर लाइजे अदुन स्टेट गवर्नमेंट ना sai unify command pai de tu akoi khangdre adu tawga si kanana tawrino noi ka do control tawdrino noi na border singa ka dam natra
फेल होरे सि हाइबम चंगे बको अदु हाइब अखोई थेंगदे नत्रगा मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्शन पिर कदौनी नोई कदौरी नो सेना अदुमा अदे अनि सुबदा आइन उबसे आइन होजि मणिपुर मैप से हांगदो येंगबसिदा चुचामपुरदगी सामनारगा चांदेल टेक्नोपल कामजोंग उखुल से लाक्तोने बको अदो इन खमदा सि अमरु भाई तारे ट्रेड रूट पोरो एनी रूट ड्रग रूट पोरो सि पूरा मसांग ओइदोने बसि अना कामजोंग सि लोयो पाइदगसु कामजोंगी सब डिवीजन अमनी बॉर्डर एरिया से सांग न पाइबसि दरकार लेब ड्रग रूट की आर्म ट्रेड की अदे पोपी कल्टिवेशन की लेदना को अदे नंग हुजि की इलिग इमिग्रेंट चंगपगी लोइना ना नंगी सही ट्रेड की करीगी रेयर आर्ट मटेरियल का याम कन खंगदेगा एरिया दे सिगी पोसी आई खमदा अचौ अखोनी चमचमना युंग्र मै थारेने अदे केनेफ ए चंगजिला खर तौरेने का अदु नते को सि लॉन्ग टर्म प्लान अम यावरी सि मयाम से सुसामपुर चांद्रल अदे टेक्नोपल मोरे लेदुसे अदेगा कामजोंग अदे उखुल जखिदोनी अन इवन उखुल मो खर सोलक पे एरिया खर खललेगा सिगी पोसे लोइना म्यांमार थंगनब डिस्ट्रिक्ट सिंग से लोइना मोइना पाइ जो हाना पाइ लेरे डिस्ट्रिक्ट मंगाइन ऑक्युपाई तवे दु कांगपोपी दनि वाल होबा फेजोलुंग समगिदोनी नत्रा सि पुरा समदोरेबको अन खमन सि अचौबा गेम प्लान म यावरी गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी प्रोग्राम दिस डिफरेंट थिंग अखोई कुकीजो गिसु अचौ गेम प्लान यावरी को सिमे यंगबिरो अदे हौजिकी दो अरोई बदा खोइना लो कोर्ट चटपाइदु उपाय लेते लो कोर्ट चटप ताबनि दु चटपदुसु मोंग ताना चटब यारोइबा युम मै थारे हारगा हेत लो कोर्ट चल फंगनेब लेतेब इट शुड बी आई असेंगबदी अखोइना तौब याबसे 355 लै लेते न खोइनम तौइदना 355 की मखादा 355 it is duty of union to protect every state against external aggression interference and to ensure government state shall be carried on its function in accordance with the provision of constitution haibane aduna CBT pa ki makha the union government ma tho ma chang he da haidi external aggression le raba level leitaba technically khara back le leja su external aggression lawrasi border cross to ina adagi di internal disturbance le na ko aduna state government ma thok to bongam dre aduna nga ona haibam chang he ko adongi favor du da sarvanda sonowal ki case yeng biraga natraga naga people movement of human rights against Union India, ado extrajudicial execution victim family association against Union India, ado ke case hom du da koina palaga koina Supreme Court ta sat pasu yagani last resort it is only last resort tawbo minute later aroi bada koina tawtu se akhogi mihut se aseng badi mi plus hut yahu da bagi dosane boi ta ana mathang da di hut yahu mi khata khallasin thamjari okay tasing namak akhoi mihut sing अखोगी एमएलए मंत्री दो तोवान बा इंटेलेक्चुअल सिंग मखोई फावबदा तसेंगना इंडिया लेंगागना करिसु ना चुंगद्रबा तोवान बा डिमांड के या तोवान मेमोरेंडम के या 10 मिनट ताबी फिल्म दा लेरबा मसिगो मतम मसिदा बॉर्डर मनाक्ता गखै मनाक्ता लेरिबा खुंजा सिंग कुल गिनिंग थौ सिंग मखोई सिंग अदुदि कदाई फावबदा इंपोर्टेंट ओने लोरम मदोरि बगे मखोइना तकथोकनिंगबा मतम दम तकथोकपा याबा अदुबो मदु गवर्नमेंट तकथोकपा ओइतारगदि मदुदे तोवान बा एजुकेशन नत्रगा यानिंगबा लाकनि हाइबगी वखलोनसि ऑलरेडी लेरकांदा मफम अदुदा अतोप एक्सटर्नल फ्लो फोर्स अमा सिजनरकांदा से पोक्सी बु हारसि सिजनरकांदा मखोइना पांबा मवोंदा लोइनमक क्लीन ऑफ तौरबरा कोकथोबरा अदुगा तुंगदा मखोइना पाखनिंगलिबा थवोंगसिंग अदु पाखनबा होनरिबरा असुगुम वफम सिंगसि सुम लाकपा तारगदि मसिदैसिदा अखोगी मिहुतसिंगना तुमिन्ना पंक्शन लगा लेबगी महुत्ता स्टेट की तोबम थोपा थबोक्सिंग तौरकांदा मियामगी इंटरेस्ट करिगुम खरदि थौना फना लेपगी तंगाई फदबदु लेरी हाइगा ngasi गनदि द मणिपुर फाइल्स थरमसै मतंग सोलुशन जरगे ngasi थरमसै पेनो सिंगना सरुक याबि बिन थार फंगचरे मसिनि ngasi की द मणिपुर फाइल्स मसै थरमसै करम तौरबि हाइबदु खरि बिदोंसि गनदि कायम थिंगजरि खुमजरि